Smile. Mm. Pag-trap pa ng dulot. Hi guys, it's a beautiful Sunday afternoon and this is how we usually have some dip on Sunday afternoon. Enjoy! Ay, ito nahulog. Smile. Pag-trap pa ng dulot. Wala ganyan yung vocal. Wala pa. Wow! Ay, kamalala si Lola. Yes! Sit down, baby. Sit down. Tulog. Di natin yan, gunting. Wow! Manipis man siya. Yeah! Kanila dahil niya pa. Ibahog. Kanila dahil bahog ko sa ano ganaghan. Please, basta kadali, hindi pagdakop. Dahil, hindi madakop. Yummy. Ang bata. Yummy, yummy. ABC. Oh, open ang mouth, dali. Di mo. Oh, may sudan. Rice na. Rice lang? Oo, mami. Ano? Ay. Ay, nag-video di ay. Hi. Hi. Say hi. Si ay. Oh, may sudan. May sudan, babe. Kaya may balay na mula ko. Nalang kamot na. Sige ka, ano? Talagang chopstick ni Lola. Sarap. Teka niya, tinito. Ay, ayun. May plastic na kutsara ba ako sa likod? Oo, Ay, yun. excuse me. Pero na. Ito ba? Ma, may kutsara Open mo. ang mouth. Wow. Gusto ito. This is chopstick like the stock. Hindi natin ang masulat. Wow. Wow! Hindi marunong sa bibig. Pero ta. Dili ka ga pa na nila itong sugbaan. Pwede din. Bayan na ba? Ay, so, Tarawal ng gawa ang kamoto. eh, dapat yan yung ano. Ayun buo. Bang matutog ba? Ito na ba? Sabi siya masunod eh. Oops. Napaila explore lang na. Oy, samantala na. Ay, nakalimutan ko yung ano. Wow. Ay, hindi. Ay, ito na ano. Give me na din. Lolo! Wow! Open ang mouth natin.
Sarap. Sarap. Ang drinks ko natin yung ano. Ito ba? Juice. Lagi kay ano man daw, tamis. Yung si Manoy. Gano'n yung kaulog. Rice lang eh. Rice lang ba yan? May walang ano. Walang. Ano sa mga champa? Hindi, okay lang Okay yan. na. Hi, say hi. Ano na din? Hi! Hi! Yan na, ikaw. Say hi lang. Hi! Bado ka na lang. Bata. Butay asin lang, kaya para nailasa na yung kanon. It's hot, babe. It's hot. Pork. Wow. Meow, 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 meow. Doon lang, doon. Nay, not here. Gusto ko makita saan. Kaya hindi ka makita doon. Doon, here. Dulo. Ah. Yan o. Sa bibi o. Ma-picture ka mo. Sa'yo mo cellphone. While nanood ko ba?
So this is how we do our samgyup on a Sunday afternoon, and we enjoy our chit chat. So I hope you guys enjoy this video too, and share us also how you celebrate your Sunday afternoon. Please don't forget to click subscribe, like, and comment on my video. Bye.